ndabasuje nitwa Disboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze guys, nkuzaniye amakuru mashya ajyanye na Davido 2026 kuri Grammy Award ya 2026. Davido ntiyatsindiye Grammy Award muri 2026 aho yari amaze gutoranwa mu ciciro cha Best African Music Performance ku ndirimbo ye With You afatanyije na Oma Ray, ariko yatsinzwe na Tyler. Ibi byateje impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga mu bafana be, bamwe bavuga ko yaboherejwe uburenganzira n'uburyo bw'ibi bihembo. Nyuma yo gutsindwa, umugore we Chiyoma yamuhaye amagambo yo kumutera inkunga kandi akomeza gusigasira icyizere cye n'urukundo rw'abakunzi be. With You yafashije cyane alubumu ye ya gatanu kandi yageze ku myanya myiza ku maradiyo mpuzamahanga nka UK Afrobeat Charts. Alubumu ye ya gatanu Davido yasohoye alubumu ye ya gatanu yitwa 5 muri 2025 ifite indirimbo nyinshi zigezweho kandi zifatanyije n'abahanzi bakomeye batandukanye ku isi. Muri izo harimo Be There Still Offer Me na Victoria Monet Titanium na Chris Brown n'izindi nyinshi zaciye ku maradiyo, ingendo n'ibitaramo. Davido yakomeje gutembera isi mu birori bitandukanye birimo urugendo rwa 5 Live Tour, aho yabashije kuzurisha abantu hanini nka Pavilion muri Texas, USA. Yanakoze ibitaramo binini muri Nigeria n'ahandi, kandi abafana benshi baracamukurikirana mu bice bitandukanye. Impinduka mu buzima bwe bwite. Mu kiganiro aherutse gutanga, Davido yavuze ko ubu adakunze kuja mu tubyiniro nk'uko byari bimenyerewe. Avuga ko yibanda cyane ku muryango we n'imirimo ye. Uruhare mu muziki w'isi. Davido bimuranga yagiye imbere mu nama z'aba Grammy Recording Academy nk'umwe mu bahabwa uburenganzira bwo gutora ibihangano mu bihembo bya Grammy, bityo agira ijambo mu muziki ku rwego rw'isi. Ndabakunda cyane, nitwa Disboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Uyu yari Davido wo muri Nigeria, nje nitwa Disboy w'abanyarwanda. Abanzi cyane ku izina rya Disboy ntabwo bakinshidikanyaho kubera amakuru ndi kubasasanurira nyakura hirya no hino nkayabagezaho igihe ku gihe. Guys, kanda subscribe ukande like, ni ibintu byiza cyane hano kuri Muri TV 250. Ndabakunda cyane.